Dragi rođeni, dragi prijatelji, dragi posjetioci, dragi gosti. Dobrodošli na Kovačevac na 7. tradicionalno poslijeratno okupljanje u znak sjećanja na sve naše rođene koji nisu više s nama. Da vas odmah molim na početku znak sjećanja za one koji više nisu s nama, koji se isto ovako okupljali ovdje, veselili, družili, upoznavali. Molim vas odmah na početku da se jednom fatihom sjetimo svi njih. Ridajen lilah el fatiha. Možda se djeca ova mala pitaju, nadam se da ste im vi objasnili zbog čega smo danas ovdje. Poenta je da mnoga ova djeca ne znaju ni ko je, šta je Kučić Kula, ni gdje, ni ovo, ni ono. Nadam se da im pričate i ovome ovdje što smo danas, zbog čega. I drago mi je da vas vidimo u ovolikom broju danas. Čini mi se da je ovo dosad možda jedna od najposjećenijih, dakle, ovih okupljanja i slično tome. Kao i svake godine i ove godine, preko našeg web sajta, preko našeg internet radija, nagrađujemo skromno možda za nekog, ali toliko možemo u ovom trenutku. Nagrađujemo dakle za sve ono što se dešava na Kučić Kuli, za sve one koji koliko toliko i na ovaj ili onaj način pomažu Kučić Kulu. I ove godine dakle nagrađujemo dresovima rođeni s Kučić Kuli. Pa bi ja to odmah započeo. Dakle, neki imaju zasluge za neke radove, neki imaju zasluge što podržavaju web sajt, radio rođeni i slično tome. Jedan od njih koji je uvijek tu s nama, koji nas podržava kako na radiju, tako i na svim ovim okupljanjima. Iako možda nekad ne može da bude s nama na mnogim akcijama, znam dobro iz ličnog iskustva da plati dnevnicu 2 da se odradi za njega. I on je, ko drugi nego naš, Muhamed Bošnjak Muki! Ja ću ga moliti da se obratim s nekoliko riječi, bilo šta da kaže. Evo, svečano dodjeljivanje dresa naše Mukiju. Ljubi ga! Hvala svima, hvala rođenim i uvijek ću podržavati i pomoći koliko bude u mogućnosti. Hvala. Sljedeći koji dobija ovaj dres i ovu nagradu je naš omeleni, ali uvijek spreman, brz, jak i slično tome naš Nermin Ibrić Gračo! Da vidimo, sad ćemo. Evo šta će nam Nermin reći? Ništa, hvala svima, zahvaljujem se. Svima, ništa. Ajmo jedan aplauz! Skoro je stigao ovdje na Kovačevac, ali uvijek nam drag i društvu i u svemu i uvijek čovjek koji podržava, ako nije on, njegova su djeca tu. Naš, ko drugi nego Musa Musić! XXL dres. Ajmo aplauz za Musu! Izbodi Subaš. Moraš nešto reći, šta bilo? Selam svima. Nisam sigurno da se ovo zaslužio na osnovu drugih. Bravo, Musa. Ja šta si ga služio? Sljedeći koji dobija specijalan dres, osoba koja ovako u društvu poznata kao Čelavi, ima neke nabije šiljke nekad na glavu, ono zmajevi slično tome. To je naš Mido Mithat Musić! Ne, tjelohranitelja je nabavio. Evo, Danijelo. Snimaš telefon. Ovo se bila krič. Ćao Oleg svima. I vidimo se ako Bog da.
Kaže samo za društvo u ćošku. Ide dakle još jedan specijalan dres. Dres dodjeljujemo čovjeku koji nakon 11 godina, 6 mjeseci i 29 dana je ponovo s nama, naš Edin Ivić Gojko. Bravo Edine! Vojče Gračanica! Ali ispolja su dvojice. Evo Edin će nam se obratiti, makar s 2 riječi. Dugo sjećanje, dugo secanje, jako voda u kuće, opet da nas pomaže. Čuj. Ništa, ja vam se puno zahvaljujem i tu sam uvijek bio s vama, jer sam bio dugo odsutan i pozivam cijelu dijasporu koliko go more da pomognemo naš narod, našu Kulu i hvala vam puno. Hajmo dalje da nastavimo. Sljedeće godine, izgorit će, znam. Prošle godine je bio je tu s nama, nažalost ove godine znamo svi iz kakvih razloga, s nama nije, ali evo mi mu dodjeljujemo jer zaslužio je to naš Asim Lolić Lola. Dres ćemo naknadno proslijediti, dodijeliti. Ima na njegov pivo. Jel ima onaj Asim koji? Pa je li otišao Muhammed? Evo još jedan dres dodjeljujemo čovjeku koji je uvijek tu i pomaže koliko može i koliko u njegovoj mogućnosti. Čovjek koji džipom dolazi na Kovačevac, a on se zove Asim Subašić Subaša. Sad će se ovi da žvale da se odmakne. Evo sad mikrofon ovom čovjeku koji zna i zapjevati. Mora. Hvala svima Kuljanima, rođenima, nadam se da ćemo na ovakvom okupu biti ponovo ako nam zatrebate za ne daj Bože kod 92. godine. I dobrodošli na Kovačevac. Otimo ulogu. Još jedan dres dodjeljujemo danas specijalno za čovjeka koji uvijek tu u svim akcijama pa daje 100% od sebe. On je 1-1, neponovljivi Nusret Bošnjaković! Kakav vrisak! Hvala vam svima! Aj sad to zaražu. Ovako na internet radio rođeni ima jedna osoba. Osoba koja ima nik, nadimak, najrođeniji. Kaže, on je najrođeniji za ovu godinu što se tiče alkohola. On je jedan i neponovljivi, on se zove Mire Musić. Jedna specijalna nagrada za njeg. Nagradu je specijalno iz Salzburga donio Mujaga. Ušta role specijalno za tebe ide jedno murence. Sad vidimo će Mire šta reći. Štigale firma. Jevo vas grom, sjećam se imene. Ovo je najoriginalniji. Dakle, još jedan aplauz za Mireta, najrođeniji po pitanju alkohola. Zaista zahvaljujemo se svima, ima ljudi koji godinama nisu ovdje bili, ali koji preko interneta i ovako i onako pomažu
radio rođenje, pomažu website, pomažu današnja okupljanja. Mi od srca svima zahvaljujemo, hvala im mnogo. Iako možda fizički nisu tu s nama, jesu psihički. Između ostali jednu osobu koju moramo pomenuti, koja unazad nekoliko godina pomaže ova okupljanja, je naš Vesil Smajić iz Tršića. Molim jedan aplauz za Vesila. Dakle, u nastavku programa to je to što se tiče ovoga. Turnir, druženje, veselje večeras od 19 sati, pola 8, narodno veselje u mjesnom domu dole na našoj kućku. Hvala vam i uživajte!